Kia tai atu ki te rohe o te tai rāwhiti rangi pai huarere ki reira a Pōpō tērā peakau uaina etahi o ngā hapori o te taku tai rāwhiti a Pōpō. Taku mōhio ko te mata pai huarere mō Tāmaki Makaurau me te tai tokerau, ara he rangi pai huarere kei te haere ake ki e rā takiwa me tēnei takiwa o Tāmaki. Nā, hei whakatepe ake e te iwi haruru ana a pūtaua ki maunga i ngā kapa haka kura tuatahi o te rohe o whakatāne i tere pīpī whakao atu ki te hui ahurei o te rangitaiki i tū ki Kawerau mo te wā tuatahi. Me te aha e whakarāngai hia ake ana e tētahi kaiako kura auraki te hiranga o ngā mahi kapa haka hei huia kai manawa mo ngā tamariki o iwi ke. Pute ana ngā karu whākana ana ngā ārero o te reo Māori hoki e pāroro ana. O te pūtake pia ki te whakaara ki ngā mahi a Kuima Koroma. E whakapiki ake pia tāhua tamo te kapahaka ki tēnā kura ki tēnā kura. E waru rau ngā kaihaka e rua te kaumārima ngā kapa no ngā kura te kaumātoru puta noa i te rohe whāne o whakatāne i tahu i te riri i te rānei. Really fun, yeah. Me, Nesma, bro. These kids, they're gonna, for the rest of their lives, they're gonna remember that they took part in this. Ko te kura o ohope tētahi kei ngā whenua o ngā tiawa e noho ana. Hei tātou rātau kaiako, e pūmau ngā mahi kapahaka ki ngā kura puta noa i te motu. We're creating leaders in the school, so we're creating future leaders through the art of kapahaka, you know, wānganui ki te kura. So yeah, I think it should be compulsory everywhere. I'd love to see it in all schools. I think probably find it is in a lot of schools, but maybe not at the competitive level. Koinei te tūngatua whā o ohope ki tēnei o ngā papa ki te rea ngā tauhou, nā te tini o ngā iwi rereke i wāinga i a rātau, i nā te rereke hoki o ngā rautaki ako. You have to start right at the beginning, you know, a, e, I, o, u, tā, te, ti, tō, tu. But they respond really well. Me te aha kua kitea e ia ngā rau hua ka puta ki ngā tamariki, Māori mai, Pākehā mai. 2 years ago when I competed last, I was nervous and I had butterflies, but this time I didn't. You know, so Ngākau Māori stuff, they love it. And the parents don't understand why. You know, but we do, we know that it's wairua. Aha kua tā o hope he whakangahau noa, toko toru ngā kapa no tēnei whakataetai ka whaiwāhi atu ki te whakataetai kura tuatahi o te motu a te rātau. Kere ama right, te karere.